Hello, Tuni. Cookie News. Vezose na bon savin liam nevin. Tuni 19 February 2026 in Zong. Igam sungova til so za chom Tuni hung lung ho chu. Imu so ke de wa hi in. Hi chi chung chang ho neu cha hin ho lim kit no hitin. Mi tampi along kim lo loi de wa hi in. Hi chi hi masanga pana ki hesa hi zong le. Mi tampi anaki sei pe in ahin la mi khen khat ata san lo loi movin mi thum hobo ingo zingoven ahin la tuni achu mi thum ham mi li ham mi nga ham ti chu phateta in ahung ki phong doi ti ho jong chu mu ahi in igam sung inam sung din mon hi akivet ting le thil hi itup ta bol ta ding iti a hi la lampi di ta izo na hi le thilpha a hi in ahin la hi chiwa eile ikilhep to wa khat hi ta ikizol hep jingowa MIPI igen thei sa jing pawang hi phamo akisal he ti hi kiseido nomin koipa thu sei ham khat ga kisei hal lang hi le nangin sei jing lang ke ki ha sil jing nge ti te da na chu MIPIN gen thei a tho jing ding aning lang khat na inam sungova politics a lam kai ka hi ti politician hon a phat chenga MIPI mangcha a sumne na ding a hi lo le MIPI ne nop na dinga pan ala jing pa hi no mo akisale jingin tunia jong chuga beleu chun MLA hon MIPI ancha amangi ti hi ahi in mi tampin het thim lo mai thewa hi in het thim na divin hi chung chang jong hen sewitin kuki MLA hon iti dana MIPI ancha man thewam hoi lai ta chu ancha ki pangham ti hi hin sewitin chale mei te gam sunga sajiva jail het dewa hin hichiwa center jail la warden khat jong akimane ti ho jong mu a hi in hichi ho het theine divin tu ni a hi holim na in nei dewa hi in hichi I topic ngova ilut masangovin neucha masanglaya lam ka khopi sunga hi chi to bang poster ahung kita a hi le government na sanin jong ama a hi in la hi chiwa kiji pa hi hoite ta asimovin lang ngai to leo chun tu ni a hi alhung hi thai ti hi hoita ta hiat do deu ta sanin koita bang tu ni chan ge a ilu ilol ei tan pi wa ilu ki choi a hi lo le I hing lai changa koima ki bol kha lo na keu to la ei ki koya hi ta chu lam ei ki zot sa hi chi ho to chen khom ki dingai to chu angol la azong angol special na angol tumbe khat ahi ti a anaki sei pen chu tu ni a hi nam sungwa ahi ta in MIPI ho I kha do de lo wa hi le chun hi chi chu lam kai ho ki sei na hi lovin MIPI ho ki sei na zo hong hi ding lam kai ho chu apil zo hong hi ding dana hi hung ding a hin hi ji chun kanami te ho ki gel phat mo wang angai tai igam sung inam sung wa hi Mite government kadei ta povi atuma ki vai po ta wingi ti a ki phinna inei wa hi le igam sungova Mite government jo se isu mang deu Mite government to ikizop man na jo se isu tan phat de wa hi ichi isu tan lo to ka wa hi MIPI ka na jong thip di pontin MIPI thasit na jong nim di pontin MIPI thasit na jong hi hichi sanga hong sang zon alai ding hi ti jong hi ka sei do no min lam kai khat hi a kei zau na I bol de hi ti a tu ni a ama zau na a ei ki zo do jengwang hi ige la hi le chun alang khat na hi na ki sal he jeng ti jong hi avela hong ki phong do no ma hin tu hin I topic ngwa analut law han Manipur Center Zera Kona warden khanin
hita chu dan di lo ta jail sunga ho hi ngai sum akila hi chi sum akila bana chu jail sunga ho hi mobile phone ho jong anapi in jail sunga hon jong mobile hoi ta in amanguvin hi chi chu check ahin bol wa hi le zan hi a chu anamando vin hi chi warden pa jong hi FIR bol khumovin chule ama jong hi anakimani ti ahin ga veleuchun hi chi wa hi warden pa min hi khamul sa ho hi le akilomin amin dana hi kum som thum lenga a hi tai ama hin center jail sajiva ti a I het no hi chilai muna hu warden a pan sa wa hi jail sunga ho hi mobile man phallo a hin phone ho man za phallo a hi in a hin la ama hin hi ta chu jail sunga ho hi mobile kêu hi talovin a sim card ho jong hi azo a sim card ho cho azo ji a hi ta chu mobile phone hi ni le thum a koi lut no wa nga a ke ho nom chun hi chiwa chu ama sim chu a to lut ji wa ke ho ji dan wa hi ama interrogation a bol na wa hi ama pan ho lim na ana sei dan chu hi chi to banga chu ana sei ti a hi in chule hi chi mobile phone api kêu hilovin tua sunga sim za chom manga pan la ho zong hin hitia chu ama phone UPI mangcha a zong hi sum tampi pi transfer anabol na ho zong akimui ti ho chan ge hi police hon zong phondo na ahin bolovin hi chi pa hin abol dan hi ama hin mobile phone ho zong hi acho ji a asunga ho hi sim card le mobile ho jong he azo ji a hi chi zela ho chun UPI mangcha a chu nga in ko ten ama account na chu sum a het no wa ngita chu sum a het pau chu hi chi warden pa koma chu transferable chi wa hi ta chu ama hin mobile ho a hi in sim card ho a hi in hi ta chu supplyable ja jail sunga mobile man phallo kitina a hi ama hin a phat chenga hi jail sunga ho hi sim card hi an phone hi han nga hi lo le drugs on san ge a jong hi a sop lai da na hi amu kimudo a hi chi chu warden pa hi anaman wa hi ti chu Mite gam sunga sajiva jail chungchang iga sei theu hin tin chule tu le tu a Mite CM tha pa hin to gon ane in center government hinga hi 33 crore sanction ala in IDPs hodinga hi 33 crore hi chi hi anathuma 33 crore hi to ai center government in jong government ahung ke tha form a hi dung zuya chu khat vei a demand pa chu ki subul hing han ti dan de vai a hin bol pi a hi le tu ni a chu Manipur CM tha pa hin thing hang mi ho a hi in a hi lo la phai chama IDPs ho a hi vin hi chi ho hi anaki ho pi in hi ta chu sum pha be pi jong hi pi do na ho jong ana boli ti ho jong hi mu a hin e ho langa wang hi koi in amu diu ham koi in amu lo diu ham wang chu aki sei thei po in tu ni chan ge a mi izat nen amu a mi izat nen amu lo ham ti jong hi ki hedi lo a hin a hin la athil dan ho pa hi ivet na hi le chun in zowa topic nga in koyu thumbnail a in koi bangwa chu MIPI ho ancha mangcha hi chito bang to gon kinai a hi bowi ti a hi in tu a hi IDPs a ho zo se hi asum hop dan no to kite han lang hi le 33 crore lang hi manglo ding a hin la tu a hi 33 crore centera ko na IDPs ho min mangcha a hi sanction hong ki bola hi chi hi meitei CM pa a hi in e ho sunga politician leader ho MLA jong katinom tapun hi chi ho hi ki hom to vai ta chu ne na ding lampi hi agong ki na vi ti ho jong hi mu a hi in hi chi keu chu a hi po in CM pan a ho lim na a jong hi ga velo chun tu le tu a community ki ka a
trust deficit ti chu khat le khat ki ta san lo na ho khat le khat ki to lo na ho hi che ho ki su mang ma sat lo wa hi le chun gam sunga chamna lo ding a hi in ama sa penin hi chi ki ta san lel na ho khat le khat ki gin mo na ho hi tha gui job ki na a hi lo la tha su hin ki na hi chi tieng le bo chun chamna ding a hi ti a hi thu sei na ho zong ananei ti hi mo a hin hi chi a hin bol dan hi iwet na hi le igam sungwa buffer zone ki sim pa su mang na ding le free movement thei lo ding ti a to gon enei pau su mang na ding a hi to gon anei jing a hin tu le tu a hi khat la khat ki ta san thei na ding khat la khat ki ka a nga ki gin mo lo na ding a hi pan la ma sat ding hi chi ting le chun thil iza kai hi gon ding ti hi to gon ane wa hi ngizi chun tu le tu a politics I bol dan pau hi ivet na hi le ku ki cha te a sanga hi Mite ho a hi ha chala chal zo a hi ta in chom lo ka khat la khat ta san theina dinga sum neu cha cha in hop diu in hop zo ting le igam ho a hin pal thei diu free movement hung ding free movement ting la buffer zone hung ki chai ding zan hi a pulet khlunin an sei banga chu e ho hi political ta suppression hi lo wa hi le chun tu le tu ai physical separate hi na pau jong hi hung mang thei hi ti a na sei banga chu tu ni a jong hi ivet na hi le siam pan jong phat ta sei hi khat le khat ki ta san na ho su bul hit phot ding hi chi ting le chun to gon hung ding peace hung ding khat la khat ki ta san na ho hung ting le chun buffer zone ho jong nom ta la do ding a khoti lo wa to ai by force a ki bol hen lang le khat la khat ki ka a hi kina na hung so sang kit ding a hi in hi chi sanga chu khat la khat hi suma ki lep ma ni ta chu ki lep lung dam ding ti pa hi to gon anei vi ti chu I het thein device in se wa hi in chule pi nem cha kip gen in tu ni a ana media ho hi nga thupon khat ana bol na cha hi le tu le tu a buffer zone ki ti hi maintain ball phot na khat la khat ki ta san ne hi ngai phot hi ni chi hi aki ball phot na hi le chun long term a dinga jong responsibility thein tin ti chu aki ting jong la ki kai thein ti hi lungel a hi in a hin la tu le tu abang hi ku ki cha te din mun pa hi ivet na hi le MIPI ho I mut na laiwa hi ta chu ta san na inei na laiwa hi le chun I politician ho chunga hi ta san na inei jing wa hi le chun inam sung zo do dinga hi ama ho hi ready sa jing a hi bo ve ti pa chu het thein divine se wa hi in tunia hi chito banga 33 crore center in ahin sanction na pa jong chuga velo chun hi chewa hi crore khat mang pai ai tai na I hope do man sanga crore khat ki chai ta chu toin in zo wa news a chuga velo chun 33 crore ki ti chu to a hi toi 32 crore hi ta chu a hi le crore khat chu hoi lang ge hi ta na mang pai hi ta chu a hi le masanga pat na mi hi zat gen thei ha sa uma a hi le MLA hon hi chi to banga to piu na jong khalo a hi lo vai le asum mu lo na ho jong hi iti dana amu lo ham ti a jong anaboi pi kha lo a hi in tunia Mite CM tha pan a hin la a hi le mun tina MLA ho jong to cho hi chiwa to ho hi ga velo chun MLA ho a hi hi chi MLA ho hin tunia MIPI relief ke ma oma gen thei ha sa kum thum hling di chet hin thoa pan hin la ho tunia hin to pi ki no hi ipg ham tele MIPI ho hi ancha ki mang hi cho MIPI ho hi kivet sa MIPI ze a chu tu a hi sumhung lut di chu sumhung lut ho jong hi MIPI hi nga alun ding banga hlung ding hin am ti jong hi sei thei hi lo a hi in alang khat na masanga patna na ki sein ei ho ku ki cha te sunga politician political leader ho hi
ta san thei a hi po ve aji chu lung thu a chom a sei vin lung thu a sei bangova MIPI a hung nem tai ti a het phanwa agana ganga hi ta chu MIPI lung han na dinga popular government a hin job pai yo cho a hin job mo pa hi le hi chi popular government na jong chu portfolio tu hobo tilhen pnem cha deputy cm hita ngai lo le puelem khaute minister hita pungol sanglur minister hita hi chu ho thumbo ina oimo wa adang si chu azaw lo dana ina koiwa lem na ho jong ina bol wa ina choisa noi cho ai wa nga ken kan sei chu tu ni a hi chi popular government ahung ki cm do thei na hi mla som hon phateta atosot no hi atosot lo wa mla ho si phateta adin khom wa asot lo wa ile chun kai thei lo ding a hi ngi chun ama ho thum keu a hi po in ho ku ki cha te la mi som jong hi apangi katile mi tampi hin in ta san povin in he thim povin a hin la cm khat popular government khat inform na dinga chu mla som hit na dinga nga bo hin mu ta hen lang hele chun government chu ki form thei di lo dingai a hin la hi chi som ho chu chat lo hi la au mu wa phateta som ahung hlina hile hi chi tiang le bo chun government ki form thei a hi ni chi dung ju ya chu tu ni a popular government hung ki form do a hi le hon thumbo ingo wa hi adang si chu ipt ta tunia ama hon a support lo wa hi le et kai thei ham ti chu MIPI ho i kha phan wa hi ta hi chu ho i het thiem lo je wa tunia khat i eng bol wa khat i choi san wa hi chu ho hi di lo hi tunia jong hi mla dang hon ka za mo mo poi ti le ipi bola resignation na pi lo ham na resignation na pi lo wa hi le a support no ti na hi chu la hi chu in ta san povin a hin la tunia chu ga ve lo chen mla zo si cm pan cm tha pan scroll som thum le thum center a kona ahung lut nin hi chu chu hop ding ati te ti phana masanga in to hom pi kha lo relief ke ma gen thei ha so in chop mo wa anop adawa hung jaw te ding ai tip mo wa tam thei pe nai tip kit no wa hi chi ho chu cm private sa wa government private sa wa hi chi ho a kona sum hung lut ding hung ke hom do ding zo se chu mla account na lut kit di so mla account na lut kit ting le izat lut na izat a hop do ham ti jong ke kit ta lo di hi chu a hi wa nga chu center a kona 33 crore hung lut pa chu di chana ke hom hinam 33 crore chu phateta idp mina hung a hi le achang ding dol chun abona changwa hinam ti pa jong hi question len ta ma hi chika jong hi mei teile ku ki te ki ka a ki zol hep na tampi ki chu ho mla ho sanga jong hi mei te mla hon atammu ki nois alang khana asum hop do pau hi ga velo chun ei milanga chu sang som le sang gup le zako le som li ki hom hi chu nga hi wanga mei te langa a hop pau hi ga ve kit le chun sang som ni a hop mu chula nga hi le sang iza nam kha chu hlom zoi ta chu a khuti a hi le chun mei te ten tu ni a hi ei lung thim bol ve iti na laiwam nga hi lo le ki to ta in khat la khat ki cham theina dingin pan ki to ta ala iti diu ham na idps ki ti zong le ku ki cha te ki tam zo ku ki cha te akitama hi le chun ku ki cha te langa sum hung lut ding chu tam zo mai thei tam zo ding dol he chu a hi wanga tu ni a hi tam zo di loading ku ki galjam ho til idps ho achang ding dol zo si zong hung chang kit lo mai the mi phabep ham khat achang na ve ka hom do na ve ti ga sei theina ding a bo chu hung ki bol kit ding hi chikal wal chu adang hon a hin to kit lo de wa hin in zawa ka sei nang ki ha sel jing in lang ke hon nang in thu sei jing in lang ken ki ha sel ling nge ti te da na chu khat hon ani do na ding a hi ting labo an cha imano a hi in ama hon ani ne jing diu
hon gen thei tho tho jing deu hi chi to bang hi inam sunga lai se a hi ku ki cha te sunga ki to na hi ai ti la ya jong thei lo ding a hi ji chun mi pi khang ho hi tin mei te government to ki job man na ho hi ati le akisutan thei dem ti pa zo hi ngai to lew han separate administration jong ki mova en tin i gam sung inam sung jong damin tin mi pi jong a li lon na hung kang thei bep ding a hi khuchi i bol do taka wa chu i macha tu ni a hi i to banga pe ngo hitin eu jong lew han hi chi check api ho jong hin amu ngel de hinam a hi lo le IDPs zo si chu a hop zo de hinam a hop ta de hinam ti jong hi koi son len ta ma hin hi ji chun a hi the ai le kanami te ho khang do taw te tu ni a MLA ka hi ka chinge ka thieme ti holoi in jong ga belo chun mei te langa som ni ki homa e ho langa som ni hling lo ki hom kit ta a hi le i to banga hi chiwa hi politics kit hitam e ho lang MLA ho chu a hlom pi oham a hi lawai le e ho MLA hon atam ni owa a changding dol ho zo chu hlom cha a ho moham ti jong hi koison lien ta ngai to kham se na hi ji chun kanam mi te ho khangu hi te ti a vela ka sei na pa chu hi chi a hi in I het thiam wa hi le tunia he atuma ta lew hen government choma ki ta hen lang hi le direct nga mei te khutna sum lut ta loading direct nga e ho khutna sum a hung lut ni ting le thil iza kai hi avom chu avom iti thei deu asan chu asan ni iti thei deu hi in hi chi to ka awang hi inam sunga chamna le lungmon na kiti mong hi de loading hi ti pa choi het thiam na dewa iga se wa hi in chule tu ni zania news ki mukit khat cho hi le IPFM kiti le FNCC kiti ho kiloi khom na hon thusu anabol na ho hi ga belo chun tu ni chan ge ya ku ki cha te igen theina ho hi ivet na hi le e ho hin kuki cha te dinga political solution in po pi ding hi SOO ho a hi ti hi cho na SOO ho a hi amoi government to tong ne a hi tia kinep pi ta MIPIN kipum ngan se hi cho a hi wa nga chu hi chi hi a hi theilo na a fail theina tam pi zu tu ni a hi government in SOO to sign a ball hi khat la khat ga ki cham theina ding thal ki ka to lo na ding bowa chu SOO sign a ball hi in nang hon hi chi sign a ball ji wa ke hon gam na pi wing e ti na hilo hi chu hi chi gam AP na ding le atuma ke vai hom na imu theina ding pau chu mi pi le political leader ho khuna hi chu a hi wa nga tu a political leader hon ezo do ta so ezo do pi wa mi pi zo le ma wa sum amu ding teng ulabo mi pi a hin ngai cha jiu ya mi pi be ya chu ama hon jong sum amu thei di lo chu hi chi to banga chu tu ni a jong hi chi wa IP FM kiti holoi le FNCC hon thupun a hin bol na ho jong hi hoi te ta I vet na hi le to a jong hi ama hon memorandum pi lut ki no so central government to home minister hinga lekha na pi lut naw to in Manipur gam sunga governor pa khutna lekha na pi na wa aseu cha hi le tu le tu a SOO no ya ho hi a hi theya hi le hi chi SOO hin meite ho jong a hi in a hin la meite ho lang ki seilo chu ku ki cha te lang bo ki sei chu ku ki cha te SOO no ya ho hi mi sang ni le zal som gup le sagi government register dung ju ya chu sang ni le za sagi le som gup le sagi a hi in a hi le hi che ho hin a thalu phateta a koi tu mohina a chang ho government ko ma hinam a hi lo le hi chiwa thing noi ho hi a kem wa phateta hinam hi che ho hi central government in phateta na khol tu wa na hen tup lo wa hi le chamna lo ding hi che ho na hin bol tiang le gang ta chamna hong min tin khat la khat ki ka ki ta san na hi lo le kilung sit na ho hong bep ding hi ti a
thu sei na na neu cha thu sei pau chu igel ai le chun di hi chu a hi wanga alang khana tu le tu a hi milong ho a hi in a hi lo vai le mei te ho a hi vin ama ho hin ai ki chat na pau khat chu so ho ji zong a hi in chule hi chi ho ji a hi I chan ham khat ku ki cha te hin gal a bol thewa hi ti hi chu hi chi a hin bol ta ta wa phate ta a hin kan tu mo wa hi le chun tha a hin nei lo diu chu tha nei lo ting le mi pi chu I ti diu hi tam na ngi ji chun mi pi hi thanei na ki nei han lang mi pin phate ta kilung to ta pan kila hen lang Mite government zo se igam sungu wa sumang hitin kitup ta ki vai po na khat inei gang lo wa hi le hi chi to bang action phate ta hung dut hen lang legal ta pan hin lao hen lang central government in jong a dei ding ka ta sanin hi chi ho a hin bol nge ngeu le ku ki cha te igen thei naw hi double a hung sang ding ei ti jong chu iga sei theu hin tin chule sangai kot sub division chief association hon jong press release a hin bol lovin hi chi press release a bol na wa hi tu le tu a hi Mite hon suknu langa lei ki su se pen jong hi atha sip god jingo a hi in hi chi atha sip god no pa hi a sip zo ting le Mite IDPs ho zo si zong a bon cha ke to lut ding a hi tai na chen na chen ki the wa hi tai ti hi CM pa ki tip na khat a hi in CM khanin hi chi to bang ki tip na aneya hi le chun su bul hit na tinga chu central government hi han state government hi zong la pan a hin la te ding a hi in hi chi a hin la na dinga hi sangai kot subdivision chief association hon thupon a hin bol na wa hi hi chi to bang lei ki sim phat na ding ho hi chamna a lawa ku ki zo cha te dinga political solution ne pi lo wa hi le cho jong hi tha sim thei po win na ti a hi in a hin la tu a hi tha sim na hi chi lei tha sim na kin gon hi ki pan a hi tai hi chi ho a hin sim chai chai yo le I to banga Mite ho hin settlement a hin bol kit deu ham hi chi wa hi iti ta le hung lut deu ham ti hi sei thei e hi po in tu ni a hi phone keu a hi po in e hon le I sim wa ama hon attack a hin bol wa I le sim ho na san ge jong tu ni chan ge a chal ha thei lo wa hi ta hi kum iza nam khat hung mo kit a hi tain a hi le ama hon hi chi to banga pan ala wa hi le e hon press release bo wa hi sei deu ham a hi lo la mi pi ki pat no wa hi chi chu hi thei pun te ti a pan ila deu ham hi chi ki gel phat no ngai hi ta thu so mai mai a le kha ji mai mai a I pan no wa hi le chun kanam mi te ho khat la khat ki zo lep ta po ti khat la khat ki su gim ta po ti mi pi a dinga thil pha chom zo chu lam kai hon join gel jing ta ven ti zong hi ki sei nom lew a hi ta in a hin la inung chen khom kit nge la chun hi chi sanga gen thei ha sat na hin to deu a phat mo le in Nampi zong hong mang mai thei a hi ti hi I het thei ne dewa I ga phon wa hi in chule KSO Cedar Hills langa kona Kampopi district MIPI het sa na ahin bol now khat ga sim do kit lew hen hi chi hi a hoi le zengin ama hon KSO ho panla na zala hi chi to bang lol hin na ho hi ana uma tunia ku ki MIPI te hon ki pa ta le thanom ta igam sungu state district inamu now hi ana so le ta zong le official ta a hi lo le net hovel Aadhaar card ti hovel a jong hi imin I update ting le Kampopi district a ho se Sanapati district tia ki sei jing a hi in hi ji chun hi che ho zo si panla na zala tilhen KSO ho zo si panla na zala tunia igam sung inam sung mina phateta ki ji lu theya ahung tai ti hi mu a hi in ki pa le jengin KSO ho hi chilanga ki peya panhin la igam ina ma dinga panhin la ho zo si chunga jong ki pa thu iga phon wa hi in ama hon a seinaw a chaina langa seo hi tin tunia kona Aadhaar card voter card ration card a hi lo le tribe certificate ho a Sanapati district kiti zo si
Kangpopi District DC Office ground floor zit langa first room sapena hi amun ki khel thei hi tai ti hi ain phong do ven hi chi hi 19 February 2026 ni apatna hi chi to bang hung hin tu ni a jong hi Kangpopi District sunga chenga address ho a Sanapati District ti a kizi ho masanga chu update ki bol got jong le Sanapati a na ki koi jingje a chu ki update theilo a hi na hin la tu ni a Aadhaar card hi hen ration card hi hen voter card hi hen tribe certificate na hi jong le Sanapati District nga anaki zi ho chun update ki bol thewa hi tai tu ni a pana hi Kangpopi District ti a kizi theina dinga a hi ho hi kisu di thei a hi tai ti hi KSO Sadar Hill so a kona zong mo a hi in ke pa le zengin hi chi anake boy pi na hi sot le zeng a hi tai 2016 a Kangpopi District ti a phone do na ana ta zong le Aadhaar card voter card ki ho a hi min update i bolding ting le district hi ke mo zo zilo wa hin a hin la tu a hi mo a hi ta in koi to bang a ki khel no ma au ma hi le hi chi address dung chu ya hi ki khel the wa hi tai ti chu iga phone the wa hi in chole zomi student federation hon jong thu phone a hin bolovin jing ni ho hi zomi nam ni ti a hi manding to gon akinein hi china a hi private institute hian a hi lo le private theme zil na ho public theme zil na ho hi cho zo si ki kha ding a hi chule lam le na gari hlaile ho jong thei lo ding a hi ti hi thu phone a hin bolovi ti chu iga he theini dewa in phone wa hi in hi project sumel po hi tin kanami te ho a hi theya hi le nini hambo inei taven hi chi nini sunga pan hin lanai lo hon jong pan hin lago hi tin ku ki cha te hi mi za la som nga bo hi wi tam nga hi la vai le igam inam ngai lu hi tu nia video ve hi asang tel tela ki hi in a hin la mi sang khat jeng in jong pan ki la theilo kagam kanam ti wa I pen bang wa tu ni chan ge angai lu ta a hung ki mu hi za le som nga bo a hi in hi cho ho akivet ting le ku ki cha te idin mun ho hi za chat aki saji in mi za dang nam dang ho ho gen thei ha sat na hin to te ngule ki tho pi na a hi la vai la khat pang kho mo hi te ti la asang tel tela pang jeng wa hin ku ki cha te jong mi hlom I ta po vin alak tela ki hi in a hin la tu ni a igam inama dinga gen theina tho a in lo nei ta lo ho a hi lo le igam inam ven bit na dinga pan la kho mo hi te ti a hlang ahung ki sa ma hi le mi za le som nga bo win pan ila ho bang hi ige la hi le chun ku ki cha te wang iti zi wa hiti hi vi ti pa chu gel ro ki jeng ji a hi tu ni a na video masalanga hin seina wa chu zale somli le nga chan in se wa hi in hi chiwa pan hin la ki hoi ga velo hen zale somli le gu ma pana zale som nga chan ge in pan hin lavin tu ni chan ge a project hin hon naw hi haptani lang hung ling ding a hi tai na hin la mi zale som nga bowen pan ila pau hi igam sung inam sung politics isin sei ho hi a hi ti ding mong a hi tu ni a pan la dan ho I vet na hi le hi chi ho ji ta hi ti pa jong hi lungel khana hi ahung ji ni ji chun kanami te ho ku ki cha te mi za la som nga bo hi po vi I tam to le I hlom to sei po te a hin la mi izat nen po na ini wam ti chu veu hi ti ti a hung ki sei jing a hi in nga hin la tu ni chan ge pan la hi za le som nga bo a hin lai ti hi mo a hin tu ni a hi chiwa igam inam ngai lu a sumla pai I lo hi la igam inama gen thei ha sa na hin tho a igam inam hu na dinga pan na hin la za lovin tunia pan la ho zo se pathinin phathei na bo vintin igam inama dinga na hin to do sang vatam zole hoi zo a pathinin
Phat THEI na hin bo jing tau hen ti jong hi iga sei no ma hi in tu chung I project wa jong hi po na lin ta nei mi li bo au min a khat na a hi hadasa he lam kip gen in sanga hin to in chule lam khulun chong loi aman jong nga sanga a hin to kenin adina thangjom in jong hita chu sang som a hin to kenin Caroline haukip aman jong sang som a hin to in ama ho li bo hi igam in ama dinga hi nasata pan hin la tu chung I project ngova sanga chung langa hung pang ho loi chu hi ve ti chu iga phon do thewa hi in kanami te ho tu kal hi chi to banga pan ila jingova hi le chun igam inam hi akizum so ding mong a hi tuni a jong social media khat la khat ki dem ding iti wa hi la asang tel tela ki dem na I bol thei win nga vela jong I bol nga movin a hin la khat la khat phat chom na dinga pan la khom hi ti tieng le hi ta hi pa wang hi tu ni chan gya gen thei I thu na ho jong hi iga vet na hi le I hi ti ji wa hi min ei noi si wa hi ti pa hi kitchen ta hi che ho a jong hi mu thei a hi in hi ji chun a hi thei ai le mi noi sat mi za pi ai lo na di win e hon jong iki ipan khom dan ho le ikilung to dan ho hi mi vet thei ding in ta do thei leo hen wang pha ka sai ti chu China ka ga sei the hin tin koi ta bang to nai lo au ma hi le hi chiwa hi details iza kai api in ding ho chan ge jong ahung ki ta do in api ding dan ho jong hi avela sei da tau tin koi ta bang pan hin la a tu nini sunga pan hin la a igam inam ngai lu a pan hin la I umo wa hi le hi chi number a hi screenshot hin bolo hi tin imin ho to in thot diwin jong avelin kain tem kin hi hi chi chan chu tu ni ku ki news mang cha a igam sung inam sung din mun dan hole koin asu umo ham tu ni a kagam kanam kangai lui ti a azo do a pang ho koi ham ti ho jong hi I het thim na diwa in phun wa in amasa a popular government ahing ki form do a ipu na sang wa jong tu ni thil dan ho chu ka vet na hi le andang jong ka te pun IDPs a ho adi se na kalunga sidi se nin hi chi to banga ilam kai ho in kum izan ham khat gen thei ha sa na ina tho na wa jong e hin vil khalo wa a hin la sum la pai ne na ding pha nin hin vil vi ti ho jong hi kam chang a khizan a hi le ipo na hi asang ji in hi ji chun kanam mi te ho khang do hi tin hi chi ho thema ki sumin se tapo te ithil thum pau hi jang ke a thu mo hi tin pangdet lew han phat khat le hi chi sanga tam zo government a ko na jong imun na ding dola kitchen ta ki mun tin ki phin na bolo wa jong imu ding dolu hi chi sanga tam zo imu de wa hi ti chu iga ki het sa ki no hin tin tu ni ku ki new sin ngai hla a hin ve ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen